Jakomoro ogo maoto gi Jopiny mane nigi ichwang gweng' ma Kusumek mani kar chung'o bura ma Bureti County ma Kericho. Jagono manyinge oyangore ni Victor Koech iwacho ni ne otong'o lenda wang owadgi manyinge Eric Kipto Langat gi ojalo gino mane omiyo Jopiny lokore kode kendo goye nyamina nega. Obila ne okawe mondo otere osiptal ma Kaptaket kata kamano ne owito ngimane gi e kor yo. Wachore ni jagono bende ne osenego wadgi machielo higni machuok mokalo kendo ne otwe gi ketho mar nek kaeto bang'e doho ne owe thuolo. Komanda mar obila ma Bureti Benedict Chirchir wacho ni nonro dhi nyime nyaka fweny gima dine kel nek ma kamano. Huyu kijana mwenye aliua mwenzake, aliua ndugu yake tena miaka 2 zilizopita. Na kwa sahi tena jana usiku akavamia mwenzake na akamkata tena. Na huyu kijana mwenyewe akajitoa mahali hapa, akakimbia kwa babu yake, akajionyesha mahali pale. Lakini wakati huyu alionekana mahali pale, akaanza kujificha. Kidogo kidogo tukasikia watu wakipiga mayowe. Kumbe wanakijiji wakavamia huyu kijana kulingana na ile uchungu ambayo majirani wanapitia. So in the process members of public wakavamia na mawe na akapikwa. So wakati tulipata report askari wetu walikimbia pale, wakapata ukweli alikuwa ameumizwa na members of public na ilikuwa usiku. Akakimbizwa hospitali Kaptaket. Kufika hospitali akakuwa kumbe bahati mbaya ameaga. So ile tu kitu tunaambia vijana wasichukue sheria mikononi mwao, angetujulisha mapema hiyo jamaa tungemuokoa hata kesi ingeendelea na polisi.